icyo twumvikanye nyamukuru nuko haba guhagarika imirwano hagati y'impande zicyamiranye hariya iburasirazuba bwa Kongo, kandi guhagarika iyo mirwano bikagenzurwa n'urwego ruriho ruyobowe na Angola, ariko rugahabwa ingufu n'inzobere mu by'iperereza b'ibihugu bitatu, Angola, u Rwanda na Kongo, kugira ngo bagenzure ko iyo guhagarika imirwano, iyo ceasefire ishyirwa mu bikorwa. Hanyuma rero n'iryo tsinda rikazaganira no ku bindi bikorwa bigomba gukurikira. Nibyo hari ibi biganiro bya Rwanda n'ibindi bya Nairobi. Ibya Rwanda ni umuhuza na Angola, akaba anayobora uyu muryango wa ICGLR ushinzwe umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse akaba yarahawe izo nshingano n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe wo kuba umuhuza. Rero hakaba n'ibiganiro bya Nairobi, Nairobi process, yo ni ibiganiro by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, biyobowe n'uwahoze ari perezida wa Kenya nyakubahwa Uhuru Kenyatta. Ibyo biganiro biruzuzanya kuko ibiganiro bya Nairobi byo ni ibiganiro bihuza abanyekongo. Harimo navuga ibice bibiri, hari igice cya politiki, aho hari ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo, hakaba ndetse n'igice cya gisirikare, aho ziriya ngabo mwibuka z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zajyanwe hariya kugira ngo zibungabunga umutekano. Muribuka ko icyo gihe hagati y'ukwezi kwa gatatu no kwa cyenda 2023 habaye guhagarika imirwano, ceasefire, ndetse na M23 iva ahantu henshi yari yigaruriye nyirango hafi 80%. Ariko nkuko mubizi perezida wa Kongo yafashe icyemezo cyo kwirukana umutwe ko atabonaga urwana nkuko yabyifuzaga.